أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat maghrib yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini 25 Juni 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Saripudin Ya'qub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما
ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah, malam hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, pada pertemuan Rabu malam yang lalu kita sudah menemukan akar masalah kenapa umat Islam ini dibagi tiga oleh Allah SWT, mengacu kepada surah Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwa fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi kalau Al-Quran Muslim ya, dibagi Allah tiga. Faminhum zalimun li nafsi. Maka sebagian dari mereka itu zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian dari mereka itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Sebagian dari mereka itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwa fadlul kabir. Itulah karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah jelaskan siapa zalimul li nafsi itu. Ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Ya. Nah, ini penjelasan dari Jibril alaihissalam ketika berkunjung kepada Rasulullah SAW. Sudah kita jelaskan pada Rabu yang lalu itu ya. Kalau Muslim tentu sholat ya, sholat kan. Nah, tapi kenapa sholatnya belum mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar? Karena zalimul li nafsi ini banyak melakukan maksiat, berdosa besar, mati sebelum bertobat. Padahal sholat. Dalam surah Al-Ankabut itu dinyatakan Allah, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, sholat yang hatinya ingat kepada Allah, itu yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa belum mampu ini? Oh, ternyata ya bahwa dalam ibadah ini ada ketaatan zahir, ada ketaatan batin. Ketaatan zahir sudah kita jelaskan ya, bahwa menurut ahli fikih, kalau kita merujuk kepada Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu wa Zuhaili, ketaatan zahir dalam sholat ini ada 4 komponen. Pertama syarat sah, ya sudah kita jelaskan itu. Kedua rukun. Rukun ini ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Jangan tertukar. Udah kita bahas itu. Ada sunat muakkad,
Ya, kalau terlupa sholatnya sah, tapi sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Ada sunat hayat, ada 40. Sunat hayat ini kalau terlupa sholatnya sah dan tidak usah sujud sahwi. Tapi jangan sengaja ditinggalkan. Mana contohnya? Sunat hayat itu membaca doa iftitah. Itu sunat hayat itu. Kalau lupa membacanya sholatnya sah dan tidak usah sujud sahwi. Tapi jangan sengaja tidak dibaca, karena itu mencerminkan keikhlasan, gitu ya. Nah, cukup 4 komponen itu sah. Tapi ketaatan zahir ini tidak ada artinya kalau tidak diiringi dengan ketaatan batin. Ketaatan batin itu ada 10, sudah kita uraikan itu. Pertama iman, ya. Kedua ikhlas, ketiga sabar, keempat hudur kolbi. Nah, hudur kolbi ini kan selama sholat itu hatinya ingat bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah, ya. Nah, makanya sholatnya itu bermakna innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya tidak berpaling. Berpaling ini artinya badannya sholat, mulutnya mengucapkan ucapan-ucapan sholat, tapi hatinya terbang kemana-mana. Nah ini berpaling namanya, ya. Makanya tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandanganmu ke tempat sujud jangan menoleh, karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Nah ini, jadi kita berupaya akar masalahnya sholatnya belum berfungsi. Makanya dia termasuk zolimuli nafsi, hamba Allah yang beragama Islam, sholat juga dia, tapi masih banyak melakukan maksiat sehingga mati sebelum bertobat. Nah kata Rasulullah SAW, golongan zalimul nafsi ini hisabnya berat, belum masuk surga, dimasukkan ke neraka dulu. Makanya nanti kata Jibril alaihissalam ketika berkunjung kepada Rasul itu, engkau wahai Muhammad diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada mereka. Lalu Rasul mengeluarkan melalui malaikat Malik, ya, mengeluarkan orang-orang Islam yang masuk neraka itu dari neraka, disuruh mandi di sungai Nahrul Hayawan, diberi pakaian dari surga. Tapi kata Jibril alaihissalam, ada tulisan di keningnya itu al-jahannamiyun. Apa artinya itu? Bekas penghuni neraka jahanam. Mudah-mudahan kita tidak ada tulisan kelak, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena masuk kelompok kedua. Kelompok kedua ini muktasid, pertengahan. Nah mereka ini tidak melakukan maksiat lagi. Hisabnya ringan, bisa langsung masuk surga. Kenapa tidak melakukan maksiat lagi? Sholatnya tadi berfungsi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah bagaimana upayanya? Akar masalahnya sudah kita pahami, ya, karena sholatnya tidak diiringi dengan ketaatan batin, ya. Nah bagaimana jalan keluarnya? Kata Rasulullah SAW, minta tolong kepada Allah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru du'a. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud itu. Nah, doa yang diajarkan Rasul setelah bertasbih subhanallahi wa bihamdi 3 kali itu dalam sujud, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Artinya, Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Kalau diampuni Allah, tidak lagi masuk dalam zalimul nafsi tadi, ya, diluruskan Allah. Karena
fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, nih saya aku ingat kepada kalian. Washkuruni, bersyukurlah kepada aku. Nah, jadi minta tolong kepada Allah. Doa berikutnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Arti doa itu, ya Allah tolonglah aku, minta tolong kepada Allah. Ala zikrika, agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau. Wa syukrika, bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Ingat itu tadi, ya, ketaatan batin tadi itu apa namanya, hudur kolbi tadi, hatinya hadir ketika sholat itu, dia sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, ya. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Ketika membaca Al-Fatihah itu kan sedang dialog itu. Kan Allah berfirman, kusimatis sholat baini wa baina abdi nisfain, oleh abdi masa'ala. Ku bagi dalam sholat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi masa'ala, bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Fa iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allah hamidani abdi. Hambaku memujiku, disambut Allah. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih dan penyayang, qala Allah asna alayya abdi. Hambaku bersyukur kepadaku. Ketika iyyaka na'budu maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, hari mahsyar itu kita tidak bisa apa-apa. Apa jawab Allah? Majadani abdi. Hambaku berserah diri kepadaku. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, padamu kami minta tolong, langsung dia Allah, hazali abdi wali abdi masa'ala. Ini bagi hambaku, dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Nah ini jadi merasa sedang berhadapan dengan Allah, sedang berjawab dengan Allah, hadir hudur kolbi, ya, tapi atas pertolongan Allah. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau. Ditolong Allah, bersyukur kepada Engkau. Nah syukur ini ada dua makna. Pertama, yatasarrafu min nikmatillahi ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah pada jalan yang baik, itu bersyukur tuh. Mata alhamdulillah tidak sakit-sakit, digunakan melihat lembaran Al-Quran, ya, melihat sajadah, melihat Ka'bah, gitu, melihat orang-orang alim, itu berpahala itu, digunakan. Jangan melihat aurat perempuan bukan mahram, ya, itu maksiat. Nah ini yatasarrafu min nikmatillahi ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah itu pada jalan yang baik, itu bersyukur itu. Syukur kedua, banyak melakukan sholat-sholat sunat. Apa dalilnya? Ketika Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, engkau ini sesungguhnya maksum, sudah bersih dari dosa, tidak berdosa lagi. Tapi kenapa engkau masih saja banyak melakukan sholat-sholat sunat sampai bengkak kakimu? Ya, kenapa tidak bengkak? Kan Huzaifah itu asisten pribadi Rasul, selalu mendampingi Rasul. Ketika Rasul sholat malam, dia nimbrung dari belakang, mau berjamaah. Tidak dilarang Rasul kan? Tapi kata Huzaifah, sudah 100 ayat membaca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama belum ruku, kalu-kalu nanti habis surah Al-Baqarah belum juga ruku. Aku rasa-rasa mau urung saja, kata Huzaifah, saking lamanya, ya. Nyambung surah Ali Imran, tamat Ali Imran belum ruku, nyambung lagi surah An-Nisa, 3 surah 1 rakaat. Nah ngapa tidak bengkak?
Nah, ketika disapa oleh Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa jawab Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidak sukakah kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Oh, artinya tanda syukur itu banyak melakukan yang sunat-sunat. Nah, kalau kita ngukur kita dewek, sebanyak apa kita bersyukur? Ya. Ba'diyah maghrib, qobliyah tadi kan? Qobliyah maghrib 2 rakaat kan? Itu tidak muakkad. Tapi sabda Rasul, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, liman sya'a. Salatlah qobliyah maghrib, salatlah qobliyah maghrib bagi yang mau. Kenapa ada embel-embel bagi yang mau itu? Oh, rupanya ternyata banyak yang tidak mau qobliyah maghrib itu. Tidak seluruh masjid, ya. Coba jelajahi masjid di Palembang ini. Banyak mana yang memberi kesempatan qobliyah maghrib dengan yang tidak. Banyaklah yang tidak kan. Tapi bahasa Rasul liman sya'a, bagi yang mau. Bahasa Rasul untuk masuk surga pun kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Siapa yang tidak mau tu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku itu yang mau masuk surga. Nah, naati Rasul ini bukan yang fardu baik, yang sunat-sunat, ya. Nah itu memang bahasanya sunat. Macam kurban itu kan. Kurban itu untuk Rasul wajib, untuk umatnya sunat. Tapi apa kata Rasul? Bahwa likuli baitin udiyatun fi kulli amin. Setiap keluarga itu hendaklah memotong kurban setiap tahun. Man wajada sa'atan fi rizqi wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada peluang rezeki untuk memotong hewan kurban tapi tidak memotong hewan kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, artinya ada rahasionya itu. Bagi yang mau itu. Nah, karena itu qobliyah maghrib bagi yang mau. Ba'diyah maghrib 2 rakaat ya. Nah, siapa yang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudaranya yang sama-sama sholat tadi, bacaannya di rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana ular keluar dari kelumpusan kulitnya, bersih ya, yang muakkad. Kemudian kalau mau antara maghrib dengan isya ini kalau tidak ada ceramah itu sholat sunat awabin 6 rakaat 2 diampuni Allah dosanya 50 tahun ya. Nah nanti qobliyah isya ini tidak do muakkad ya. Ba'diyah isya 2 rakaat muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. 2 rakaat yang ghairu muakkad itu jadi 4 rakaat ya. 2 rakaat yang tidak muakkad ini bacaannya di rakaat pertama sesudah Al-Fatihah itu tabarakalladzi biyadihil mulk. Di rakaat kedua itu alif lam mim as-sajdah. Apa hikmahnya? Sama dengan orang sholat 4 rakaat malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, lalu sepertiga akhir malam itu tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam taklah engkau salat malam bertahajud nafilatan lak, sunat bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah meningkatkan derajatmu pada makom yang terpuji. Tapi banyak mana yang bangun malam tu solat dengan yang tidur, ya.
Sehingga dipuji Allah, tatajafa junubuhum anil madoji, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lalu ke masjid. Salat qobliyah subuh ini bagusnya di rumah. Bacaannya di rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Nah, jadi itu dianjurkan Rasul di rumah. Kage ke masjid baru sholat apa lagi? Tahiyat masjid baik. Lalu berjamaah subuh. Nah, siapa berjamaah subuh lalu zikir suruk sampai terbit matahari isyraq. Suruk ya. Salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq. Bacaannya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Apa hikmahnya? Niscaya dia memperoleh pahala haji dan umroh dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Nah, qobliyah subuh tadi itu nilainya tinggi. Lebih baik dari dunia ini dengan segala isinya tuh. Abu Thalha pernah tidak sempat sholat qobliyah subuh. Lalu datang kepada Rasul, ya Rasul, aku tidak sempat qobliyah subuh, mepet waktunya, langsung berjamaah subuh. Kalau ku bayar dengan aku bersedekah 400 ekor unta, impas dak? Tak, kata Rasul. Kan qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia ini dengan segala isinya. Ya, apalah arti 400 ekor unta dibanding dunia ini dengan segala isi. Jadi yang sunat-sunat itu tinggi nilainya. Maka tadi apa? Tanda bersyukur kepada Allah itu banyak melakukan sholat-sholat sunat. Karena itu untuk mengantisipasi supaya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita dari zalimul nafsi, insya Allah kita tidak termasuk zalimul nafsi, tapi muqtasid ya, pertengahan, hisabnya ringan. Karena apa? Karena tidak bermaksiat lagi. Jadi dan antisipasinya supaya kita ditolong Allah untuk zikir kepada Allah, ingat pada Allah itu kuncinya zikir. Kan dalam surah Al-Hasr itu wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa ingat kepada Allah, lupa zikir kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah bikin dia lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau lupa terhadap dirinya sendiri itu tidak tahu diri jadinya. Faulaika humul fasiqun, maka mereka itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang fasik. Fasik itu senantiasa melanggar aturan Allah. Nah, makanya kuncinya itu zikir itu. Zikir ini ada dua ya, ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat itu yang dituntun Rasul habis sholat ini. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali itu kan Allah tingkatkan derajatmu 10, Allah catat kebaikanmu 10, Allah hapus dosamu 10, Allah mengutus malaikat menjagamu supaya tidak terpengaruh oleh setan yang jahat dari maghrib sampai pagi, sampai subuh. Kalau subuh zikir itu juga Allah mengutus malaikat menjagamu supaya tidak terpengaruh oleh setan yang jahat dari subuh sampai maghrib, 24 jam dikawal oleh malaikat ya. Nah, kalau tahu hikmahnya ini, mudah-mudahan yang ikut zikir tadi sudah paham. Kita tidak meninggalkan majelis ya. Sudah la ilaha illallah 10 kali itu, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Apa kata Rasul?
Kalau mati juga engkau setelah Allah majirna minan nar 7 kali itu, engkau bebas dari azab neraka. Subhanallah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ke surga Darussalam. 3 kali saja kita berdoa minta masukkan ke surga, kata Rasul. Surga itu yang berdoa kepada Allah, masukkanlah orang ini ke dalam surga ini. Nah, itulah berapa kali minta masuk surga? Banyak kan? Kemudian apa sesudah itu? Fatihah liman qaraatni. Baca Fatihah itu nak minta apa gitu? Tentu minta petunjuk ya, jalan yang lurus. Kalau setiap sesudah sholat fardu kalian baca ayat kursi, Allah akan melindungimu sampai waktu sholat berikutnya. Maghrib ayat kursi sampai Isya, Isya ayat kursi sampai subuh, subuh ayat kursi sampai zuhur. Kalau engkau tambah dengan surah Al-Ikhlas, maka tidak ada lagi yang menghalangi kalian masuk surga kecuali mati. Nah, makanya zikir di Masjid Agung ini kita lengkapi, ya. Ada qul huwallahu ahadnya. Kalau setiap sesudah sholat fardu engkau zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, Allah hapuskan dosamu walaupun sebanyak buih di lautan bersih. Ya. Sudah zikir ba'diyah tambah bersih. Jadi tidak ketik lokanya. Nah, terkelompok dengan zolimuli nafsi tadi. Kuncinya zikir. Ini zikir hasanat. Ada zikir darajat. Zikir darajat itu itulah yang diatur dengan torekoh, rekat itu, ya. Nah, torekat ini kan ada qadiriyah wa naqsabandiyah, ada sakmaniyah. Kalau torekat qadiriyah wa naqsabandiyah ini itu setiap sesudah salat fardu ini 200 la ilaha illallah, 200 itu. Apa kata Rasul? Kalimah la ilaha illallah dipanjangkan la-nya itu dapat menghapuskan 4.000 dosa. Sahabat, kalau dosa kita tidak cukup 4.000 ya Rasul, dosa keluargamu. Kalau dosa keluarga tidak cukup juga dengan kita, dosa tetanggamu. Subhanallah. Jadi la ilaha illallah itu dapat memasukkan orang ke surga ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir perkataannya mengucap la ilaha illallah masuk surga dia. Jadi man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhulal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas masuk surga dia. Sahabat bertanya, "Wa ma ikhlasuha ya Rasul?" Apa tanda ikhlasnya tu Rasul? Apa jawab Rasul? Tahjuzuhu an maharimillah. Kalimah la ilaha illallah itu mampu mencegahnya dari yang diharamkan Allah. Coba kita tes. Itu la ilaha illallah sudah tadi kan. Keluar dari masjid ini ada dompet uang tercecer. Isinya 3 juta. Nak dilaporkan itu. Kalau kasihkan ke pengurus masjid, umumkan. Artinya ikhlas dia la ilaha illallah tadi. Tapi kalau dia 3 juta, loka ini. Masuk ke kantong. Artinya dah ikhlas la ilaha illallah tadi. Gitulah pedagang. La ilaha illallah. Tapi waktu nimbang masih ngurangi timbangan. Dah ikhlas artinya. Jadi tahjuzuhu an maharimillah. Tanda ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mampu mencegahnya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi kuncinya zikir itu ya, torekoh ini mekanismenya pertama ikhlas, kedua sidik jujur, ketiga tumak nina tenang. Kenapa tenang? Karena ada menyebut nama Allah. La ilaha illallah. 200 setiap sesudah sholat fardu.
Di samping itu ada latifah, zikir sir, lidah saja bergerak tapi tidak bersuara. Allah, Allah, Allah itu. Ada latifah kolbi untuk membersihkan hati ini dari nafsu amaro, kikir, ya, sombong, ria, pengikit tadi, sudah itu apa suka mengejek orang. Ini dibersihkan dengan latifah kolbi. Allah, Allah, Allah. Latifah itu ada 7. Latifah kolbi, latifah ruh. Latifah kolbi itu letaknya 2 jari di bawah susu kiri. Latifah ruh 2 jari di bawah susu kanan untuk mengisi sifat-sifat dermawan, ya. Kemudian latifah siri. Latifah siri 2 jari di atas susu kanan, susu kiri. Kemudian latifah kopi 2 jari di atas susu kanan. Latifah akhfa di tengah-tengah ini. Kemudian latifah nafs di antara 2 alis ini. Kemudian latifah kolab di ubun-ubun. Ini thariqah. Nah, jadi kalau ingin meningkatkan kualitas, jadi amalan kita ini ada amalan syariat, ada amalan thariqah, ada amalan hakikat. Amalan syariat itu itulah yang kita mengerjakan rukun Islam itu, ya. Mekanismenya pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Kenapa harus taubat dulu? Bersih dulu. Sebab amalan syariat itu tidak boleh dicampuri dengan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Jadi taubat dulu, bersih dulu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Bersih dulu. Baru takwa. Takwa itu mengerjakan seluruh apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, yang diperintahkan dalam rukun Islam itu. Nah, sholat, puasa, zakat, haji itu amalan syariat itu. Tapi tadi amalan syariat tidak sempurna kalau tidak diiringi dengan amalan batin. Amalan batin itu ada pada amalan thariqah ini. Dan jadi itu kalau mau sempurna. Jadi taubat, takwa, istiqomah terus menerus. Baru merambah ke amalan thariqah tadi, ikhlas. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Awam itu kita ini ngapu sholat kepengen masuk surga gitu ya. Nah, jadi sudah habis waktunya, insyaallah nyambung Rabu yang akan datang. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, pada Allah kita mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abu fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat Isya yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini 25 Juni 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق
إن ربك عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود